Assalamualaikum and good evening, guys. Mayam puna pung asigi live session asida taramno okcheri ado mayam ngasigi live class ase join tobiro class se athu matam da horsi kongai amadi changpo male ko sir time out come live ka hairi ai thogle horsi horsi ko ado ngasigi ekhoi tawdori chapter ase no mayam khang mani khali ngasi thumbnail dagi khang mani khali ko good evening sir good evening puna bu good evening ko kaino aise join toro class e hawrsi ko hawrsi hoi how are you sir? I am fine. Ai nuai mi se khitang ga lakishano ba du ka hawrsi English की class क्या सुरगे तो बस English की class से ngasi ga yauraga ahum surani ko good evening hawrsi sir ko ado ngasi tawdori se ado class se hawdringe mangda hana haibiro agi makhon se tabra tadra audible oibra oja du hairo ado class se makha chathrase आपका हेयर आज खराब दिख रहा है हाँ दिखने दे इसमें क्या है बाल में क्या रखा है भाई गुड इवनिंग असीदी मई ओहलसी होय असीदी मई तालसी को अदो हवरसी सर डेली क्लास तौब्रो डेली से अमुकसु तौई अमुकसु तौदे को अदो हाइबा ngamde होय बट अंगम मतम डेली तौई बको हाइदी हंदक मरक से नोंलां काबनी ना दो मरमक्ता नोंसुता नोंना मरम ओरगा होय क्लास से तौई बको क्लास से तौब ngamde हाइबा साउंड खरा हौबो वाले सर सेकंड हाइरागे तारब येंगो अदो क्लास से हवरसिंग एसिगी मयाम रेडी होइबिरो को voice is good हाइरे होय एगी मकोनी फजबनी ए नो खंगदो आनी अदो हवरसिंग एसिगी से होय सर हाइरे येंगो को ngasi तौदोरि से खोइना ngasi तौदोरि से नोय खंगमनी ngasi तौदोरि से आर्टिकल ने को आर्टिकल आर्टिकल ने को आर्टिकल नि तौदोरि से सर जफर मखो से खरा कन्बियो ऐसु कन ngangai नोय ताना बाना सर वन सॉन्ग प्लीज इसे सु तौगनी को क्लास लेरम दाइ तौसे क्लास मांग द सकतो दि यार सर वन सॉन्ग प्लीज हाइरे को होय तौरके अदो इसे से क्लास लेरम दाइ दा इसे ताहंगनी बा अदो येंगो ngasi की क्लास से कइनो होय तौदोर से आर्टिकल नि को आर्टिकल से कइनो तो से आर्टिकल से काइदगी लाकोनो मा से काइदे होरकोनो अममदो हान खंगदोक सिबा हामद को सर ngarang PDF थाबिरो था खैदुदी ओ ngarang मेथ्स की ओरंगमनी को मेथ्स की दुदी एखोगी एमडी साना थारकनी बसे येंगो आवर से क्लास से अदु दो येंगो आर्टिकल से काइदगी होरकोनो दु हान खंगसिबा को अखोगी येंगो पार्ट्स ऑफ स्पीच हाइना लैदना अखोय पुनम खंगी को पार्ट्स ऑफ स्पीच अखोय नंगांग ओइगे तंपदो पार्ट्स ऑफ स्पीच लैरेना सिगा येंगो को पार्ट्स ऑफ स्पीच हाइरगे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिगा को सिगा चैप्टर अमा लैयेबा एडजेक्टिव हाइना लैयेबा को एडजेक्टिव सिगी चैप्टर सिगा हौजिक एडजेक्टिव हाइरेबा चैप्टर से सिगा डिटरमिनेंट्स हाइना फंगनी बना चैप्टर अमा डिटरमिनेंट्स हाइना फंगनी दो हौजिक की अखोय तमदोरिबा ngasiगी टॉपिक आर्टिकल से डिटरमिनेंट्स की पार्ट अमा नेबा को डिटरमिनेंट्स की पार्ट अमा नेबा आर्टिकल से पार्ट अमनी सुमाइना ब्रैकेट पार्ट अना थारो को सिफोदी क्या तारबा सी लैरे को जी येंगो आर्टिकल द लास्ट है बोजी आर्टिकल द लास्ट सिफोदी खंगनी को
si magi horofom do ni no da tai si ko ado article si ga la si article si on kadai bu go ge han khang do article se article hai di kaino bu ko article hai bu di kaino du han khang do article se normally akhoi na angang oi ge tang pa matam da kai tak pi akhoi bo jana akhoi bu jana ta ko matam da hai do samai na a n da ai samai tho ge ko are usually call article ko hai badi a n amasung da ko ahum mak sibo khoi na article hai ni khang nei ba ko yan ta bra ado ngasi akhoi tam dawr si ngo sigai so makha classification lai ri ba ko sigai so makha classification lai ri sigai loi dri wari se hauji ngo aina haire no da a n amasung ko da se ahum mak sibo khoi na article ko wi haire ba ko si khodi khangani ado makha da mai makhai classification do la se ba sigai ngo article lai re na siga article lai re ba ko article se amuk ani thon khai dok pu yai ba ko ani thon khai dok pu yai ma se ani thon khai dok pu yai ko ani thok pa se ngo amana kai la ani amana indefinite la ani indefinite f I N I T E ko indefinite article lai re amana kai no definite article hai ni ba koina ko definite article si lai re ko amuk kai ge ngo article se akoina article se classify to matam da ani thon khai dok ko ni ba ko amana kai ga ni amana indefinite article hai ga ni amana definite article hai ga ni ba hauji indefinite article siga kai lagani siga lagtawri se a amasung n lagani ba siga adu lebhori ba ngasagi da do siga la ani ba tac da siga la ani sibo gyan da bre ngo si lai ko hauji ngo indefinite article se ngasi akoina taw do si ngo han khangge lo ngasi akoina taw do se ngasi gi se akoina just indefinite article se si kum nai na gani ba adu mathangi class ta si definite article se tawani ba ko ngasi gi oina di indefinite article se khoi si nai na gani kum nai na gani aduga mathang class ta definite article da mu la gani ba ko ado keino tawrsi siga yengo aina haire no da indefinite article sige siga thara ge ko heading thara ge indefinite article line thara ge indefinite article si le re ko indefinite article le re ba se hauji siga yaw si ka keino a amasung n ni siga yaw si ko a amasung n si le ba hauji example lagi law si ko for example aina haire a boy haire khalo a boy se sigi artha se kaino sigi artha se any boy hai ba ko je sa no pa o bi ai ba ko a boy hai ba di dugini siga yango magi title se yango siga indefinite article hai bra hai ba ko siga sigi article siga specific oina mi amagi wari oiro mi apora amagi wari oiro ba ko yan ta bra ina hani gi do a boy hai ba taradi nupa ama hai ba nate ba ko a boy hai ba taradi bisa je sa no pa o bi ai ba yan ta ba do minus same a girl hai ra si a girl si kaya no sige se any girl hai ni ba ko sige se noi khang be he ngai suppose aina hiring khalo ko aina hiring khalo se the boy hai ba tar gadi sige se particularly ko particular nupa am gi maram nupa am bo hai ni khanga da noi hai badi the boy hai ba tar ke no particularly boy hai ga sumaina ko gyan ta gani ko sige se te noi ko mai thiam to par ga yenge kana kari hai no te yenge si body gyan ta ko mayam siga le example ani si ko si le re ba aina a boy hai ba tar ji sa no pa o bi ai a girl hai ba tar ji sa no pi o bi ai hauji the boy hai ba tar gadi atha se hong kharni particular nupa am lai nupa di maram da hai ni khang da da ha pa tar gadi ko ta jare hai re ko amana
si le ko class yam nungai sar hoi adum nungai bani ko se ko si ho le re dana si ho le re matung da hoji ko kedam da la se ba indefinite article hai ba se sigi indefinite article lag ting amang da ko ko article se kai maram gi no ko like tam matam tam mi se du an khang dok se maram se ko ai example am lo ko tak chara ge example am suppose hire si ko he is a student hire si he is a student hire ina sigi sentence am lo re ko sentence am lo re ina kai hari he is a student ko mahak chhatra ni hari ba siga article se kana hoi siga article hoi do se is ni ba e ma sam ni ba ko is ni kai do ri hauji engo article se sentence am da akhoi noun gi mang da la kani ba ko hauji noun hadi engo siga engo student se kai no student se student se noun ni ba ko student se kai no student se noun ni ba noun gi mang da ni e lai si ko engo he is a student hire in a sentence ko sige khoi kai u khangi sige khoi na article a yawi have khangi ko chumra chumi haji a si engo kanai mang don lai se a se student gi mang da ni lai si ko student sin haji engo student se khoi ni engo tar ga student se kai no noun ni ko noun ni ko aduna sige nang point am note tawro ko so maina ko article is used before a noun or pronoun ko pronoun gi mang da su ma si la kani ba pronoun gi mang da su khoina article use to gani ba ko mara mag da do du do ai example aroi ba na si class ki loiram dai siga sigi ko ai na hoje uli sigi sigi example si keno he is a student si student si noun ne ba ko noun gi mang da mi article use to si ko hoje pronoun gi mang da use to bu du di ai tak tri ba ha da bra ado loiram dai class ki loiram dai sida ina pronoun gi example su pi kani ba ko class ki mang hoji ki pi roi class loiram dai da class ki loiram dai da aina pronoun gi example su pi kani ba kai noi se ado yung ngasi live yung video noi pon naman like to piram ko like to piram mo ba do yin ngai dana se si lai ko mathang da la si mo hoji sigi example se ko he is a student have example se aina sigi sentence se aina khalo he is angasagi do he is a student atra hoi mani ko hoji aina he is so main loge example se he is intelligent student hire ko hoji yang noi de question ngani ba ina aini question ngani ba ready lei ro ko ready lei ro aini question ngani noi da aina si kari ai siga aini ithoi si kaino he is intelligent student ko sigi sentence chumbra lamra du hairo sigi sentence aini ithoi ko sentence chumbra lamra du hairo du class se makha chathara si ko sigi question se noi myam na sentence aini iri ba se chumbra lamra du habi ro ko hairo du haira ga class se makha chathara si yengo amagi di chume ko amagi chume manai si en hai ko hai badi aina sentence se iyo matam la ni ire ko sigai yengo he is aina give khara thadok bre thadok ire ko sigai la gani en la gani yengo sigai in tak to ri si yengo noida he is an intelligent student hai ko ngasai du kai no he is yengo he is a student ni ko si le ra ba si le re hauji yengo e se kai da la ke e se noun gi mang da lai ba student hai se no noun ni ba ko si le ra ba si le re haji anu ba sentence ge yengo he is an intelligent student hai bra student gi mang da kai la khare intelligent la khare ba haji intelligence kai no intelligence adjective ni ba ko adjective a d j n thar ge siga si le ra ba kari gum ba noun am gi mang da adjective le ra ba ta ra ga di akhoi article do adjective gi
एग्जेक्टिव की मांगदा यूज तौगनीबा आर्टिकल से एन से इंटेलिजेंस की मांगदा लाक्रो लाइएबा ग्यान तारबा अदुनी अइना हाइनिंगिदो अइना हाइनिंगिसे कइनो अमुक हायरागे यंगो करीगुम नाउन अमगी मांगदा एग्जेक्टिव लेरम तारगदी अखोइन आर्टिकल से एग्जेक्टिव तुगी मांगदा यूज तौगनीबा सिगी सेंटेंस सिगे यंगो सिगी लवरो ही इज अ स्टूडेंट को स्टूडेंट नि हायरे अदो स्टूडेंट से कइनो नाउन निबा नाउन की मांगदा अइना आर्टिकल यूज तौरनीबा खेनाबदो खंगुको सिगा लवरो ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हायरे इनको सिगना स्टूडेंट की मांगदा एग्जेक्टिव अम यावरेबा को एग्जेक्टिव यावरबनिना एग्जेक्टिव सिगी मांगदा कइनो आर्टिकल से यूज तौगनीबा भाव ताबरा ताबरा तादरा हायरोदो इंटेलिजेंट की मतुंग दा हापोय को ज्ञान ताबरे यंगो से अमुक हागे यंगो इंटेलिजेंट की मतुंग दा लाओय बको इंटेलिजेंस की कइनो एग्जेक्टिव की मांग लाकनीबा सुमाय लाओय बको ही इज इंटेलिजेंट ही इज इंटेलिजेंट एंड स्टूडेंट सुमाय लाओय बको सेंटेंस तो लारानीबा ज्ञान ताबरा इन हाइदो ज्ञान तारंगमनी खली सिगी से सुमाय ओइरोय को सुमाय ओइरो मथकिसिना चुमबनीबा मथकिसिना एग्जेक्टिव की मांगदा आर्टिकल लाकनीबा तारे को तारनी ए तागनी को तागनी हौजी अमुक्तंग यंगोसे हौजिना अतोपा अमु ए तौरगे को अतोपा अमु ए तौरगे सेंटेंस खितंग ऑनथोगे सेंटेंस खितंग ऑनथोगे दुगा नुआई हाइबको नुआइगनी दो यंगो नुआइरदी लाइक तो नमु को लाइक नमु का औखनी नुआई हायरगा he is सुमाइना very intelligent student को he is very intelligent student सिगी सेंटेंस अमु चुम्बर लांबर हायरो आइना ओनथोक्त्रिङाइ मांगदा आइना नोइरोमदा ओनसलक्त्रिङाइ मांगदा आंसर दो हाना हायरो गनो पर हायरो आइना इरिसि कइनो he is very intelligent student हायरेबको सिगी सेंटेंस से चुम्बर लांबर हायरो सर आर्टिकल से करंबा हापकनी हायबदो कइनो तकलो हायब मालिको दुसु तालकनीबा वालेबा हौबदा ngaरिदन क्लास हौबु नंगोदा पंक्तन ताकप यागदरो तम तालकनीबा पेशेंस थमो बाई पेशेंस थमो तालकनी को he is a ओइदोइनी को होय को बेरी की मांगदा कैलानी बेरी की मांगदा ए लानी ज्ञान तारे को नोय ज्ञान तारे बेरी की मांगदा कैलाकनी ए लाकनी एबको सिगे यंगो सिगसे यंगो खेनबदो यंगो स्टूडेंट लेरे इंटेलिजेंट लेरे बेरी लेरे स्टूडेंट की मांगदा ngसागी सेंटेंस नता बानो सेंटेंस नी फ्रॉम सीसी अनो सेंटेंस नी सिगी यंगो स्टूडेंट की मांगदा बेरी सुलाए इंटेलिजेंट सुलाए बको बेरी सिने कइनो बेरी सिने अखो एडवर्ब नी बको बेरी सि कइनो बेरी से एडवर्ब नी ए डी भी एन हारगे इंटेलिजेंट नी हाकी मांगदा इन हाय करे इंटेलिजेंट सि कइनो सिगी से एग्जेक्टिव नी बको दुगो स्टूडेंट सिने कइनो नाउन नी बको अदो एडवर्ब की मांगदा सुलाकनी बा एडवर्ब लेरे खलो अदगी होगी एडजेक्टिव लेरे अदुगो नाउन सु लेरे मोय ओंगी मांगदा होगी कयानी आर्टिकल से लाकनी बको दुनिया ने हानिंगिदो लाइक टी चंद्रिंग तौखरे ओके वेरी थैंक यू वेरी मच अदो क्लास से नुआइब्रो मैम कमाई तौगे क्लास से ज्ञान ताराबा सी फाउदे ज्ञान तारामनी को येंगो सिगी ताई सिंगे थांगलो हजी नोट सुमाइना नोट इथोबको नोट इथोब सिगी से सुमाइना एनबी एन थारो को मैम एनबी सिगी नोट हाइरेनी को एनबी हाइ थारो दुगा सुमाइना स्टार मार्क तौर थमोमा if an adjective qualifies the noun ko qualifies the noun सर एक शायरी हो जाए कनाम तो इसी क्लास याम नुंगाय हाइबको होय नुंगायबनी दुम एक शायरी हो जाए शायरी के तौर वाई कनाम तो इसी आई हईते को शायरी का तो हईते
So if an adjective qualifies the noun, then then the articles come before the adjective. Then the article comes before the adjective before the adjective. Example say example say he is an intelligent student. How isay tawrokani isay so sigena tawro noi thanganing basing thangalo screenshot loading basing sila screenshot lobiro screenshot lawro adu makha jala semu isay sak law hairo isay se akhagi yelo mi gi tawro ro paisa gi lamjel hain leiber di isay do mati mat taning bro C4D ni ko mayam adu sigai thangalo noi no sending basing thangalo sigai natraga screenshot loading basing sigai lawro ba makha la semu comment padabida ai noi se like to the boy di thokro kan de arem ngang basing chumi yam nungai from Manipur. Thank you very much. Yang ko makha da mula sigi se yang sigi sumaina mathangi next ko akhagi notes da next sumai itho ba sumaina sene sam ga iro if and sigi yang ai thara me sumaina sina sigi se number 1 tharo ko sigi se number 1 tharo number 2 da ma iro bang ha ki ma ta khi ko number 2 da ma iro siga number 2 da iro number 2 da is if an adverb qualifies both if an adverb qualifies if an adverb qualifies both the both the adjective and noun, then the article is used before the adverb ko sumaina iro adu matung da example se piro ko makha da example itho easy example hairage nasai do he is a very intelligent student ko siga manana no sema matam na kai dawani siga yengo very sigi makha da sumaina bracket da adverb han tharo adv hi airo intelligence hi kaino sigi adjective ni adj tharo student sigi ro noun ni se sumaina en tharo ko khangni ngai gyan ta ba ni ngai den haptre ko den haptre den oi ga da sigi se da ni re ina then the article is used before the adverb ko chumani ko sifo di khangani dana sifo di khangani ko adu screenshot loading basing screenshot lawro sigai yang ko noi kaino noi comment khanari ro noi se comment khanari ro ngang charo noi phuna ma comment khanari du kai gino se mathang jala se
hauji ego a amasung en ni ko animak sigi magi uses to khangje loba kana kani ko sigi se ino paina re ta uri se bo leire ko tedu en ni ko en ado yengo a si kam kan use tawani a se hoina kari gumba word ko kari gumba noun gi magi khonthok se ko noun gi khonthok se consonant sound oi bata ragadi khoi a use tawani ba for example hi rasi boy hi rasi boy hi re ko sigi boy si keno sigi se noun ne ko noun ni magi pronunciation to matam da ko koina boy hi matam da magi b na su awre ko b na su awre do koina boy hi matam da ma se siga ke fangani na consonant sound fangani ba tumrai nai se consonant sound fangani ba consonant sound oi bata ragadi ko noun ama gari gumba koina pronounce to matam da consonant sound oi bata ragadi adugi word adugi mang da kai use to bigani a use to gani ba yang ko adu maina atop example am lawasi atop example am hire se this girl hire ina girl natra se ji emo girl se emo apni girl hire matam da kai sound thok ke consonant sound thok tro tho ye ba duna sigi so si mang kai use to bigani a use to ni ba atop example am lawasi hire main hire si ko this main hire kai la kani sigi se e la oidro e la kani main hire matam da apni pronounce to matam da consonant sound tho ye ba ko consonant sound thok pani na a use to gani ba ko bhatar ba si lai re dana pare amanga harasi dash 3 hours dash 3 hare ko si kai lagani 3 natra 3 id upamini ko 3 se koina pronounce to matanda kai sound thoke consonant sound thok tro tho ye ko aduna kai lani a3 yan lani ba koina angang oi ngade dis id sigi se kongai na haina bani ko oja kongai mana tak pani sumaina kari yumba word ko jahan noun ado consonant na hauba taragadi consonant na hauba taragadi a hapchalo na hayeba ko a use to biu na hayeba adu mana haidu chumi ko mana haidu school level gi oni yengu taragadi chumi ba but akoi ni yengu hoji competitive level ni khoi like ta mise adu khoi na yengu class yam nunga hayeba adu do khoi ni yengu competitive level ni aduna khoi na poche tamma matam da yang clear oi tam bata yeba ko adu siga leire hoji yengu yengi use yengi uses se khara ta ai na si leire na karigumba word ama noun ama ko noun ama khoi pronounce to matam da consonant sound thok pa taragadi hariba noun adu mangda khoi na kai use gani a use to gani ba ko hoji makha la si en ge muk la si ko en ge muk o w l all ha ko all si kai no maku ni ko maku thumi law do ado all si mo all se khoi na all hai matam da khon thok se ko all hai matam da akhoi vowel lai dana vowel a e I o u senior vowel si ko akoina word se all na pronounce ta wo matam da sigi vowel sing sigi consonant haidi sorry vowel sound la gani bana anga ta matam da vowel sound gani ba all have the o ching dro o ching ni ba o ching ba gani o si kai no o si vowel na dro vowel ne ba duna akoina vowel ba ta gani vowel sound ke no ta ba gani o ba gani kai sina gani en sina ni ba yan ta ba si ba thumi lau maku thumi lau charam dai thibong lau ma lai ni si lai re ko si lai re example khar ka ta age en all lai re adu matum da atu ba ma hairo hajiba example ma en elephant ko en elephant en ice cream en umbrella ya no amma ani ahum mari am ga i hisro 1 tharage 2 tharage 3 4
5 ko 5 manga so lagi example se n ek hai ro ko ek rồi si phok gan ta bre ngo Saragi ming kari kauge ai ming Jafar gawe Jafar Ahmad Chaudhary full name ai laifamna kasar ko kasar lagi ni ise ado si phodi gyan tare ko sigi se basic ngak tani hawo se ngo basic ngak tani base si akoi lo ni school ta pa ngak tani se ngasi se mi wat pa mali ko mi wat pa mali okay class continue hare mi wat pa mali ko ngasi gi se ado yengo si pho lai re dana si pho lai re ko en gi si na sai do yengo ngasai sina 1 2 si pho lai re ko ado kena tau si hoi ta khari sing do clear oi ningai question khara pi ge question che yam pi roi question manga ta pi gani manga do question manga hoi manga pi rage manga do try tawro na ko question manga pi rage ko aham lai re ko si ke tak lakani ba podam yengo podam tak lakani ko give him this 1 rupee hai re 1 rupee note hai rage ko 1 rupee note lai re lu matunga he is this MLA there is this university at Dibrugarh ko sile ahum bak chiti tawro ha ahum ji tawro tawro kani amara kaino si ding asi yang aham class ni ko aham class ni asi gi se akhoi article ya aham class ni du ai ni question pi ri se noi khan gano ba du bai na ai ji ji la kadam question ngak thal question pi kani khan gano ba ko question se mo mo pi pi ai ba ai ni noi just gyan ta ba heninga ai ni question se mo mo pi ni ba ko 1 gi a hai re ko 1 gi a hai re 1 gi a hai re 1 gi a hai re 2 gi n hai re ko 3 gi yang ko sige yang give him this 1 rupee note hai re ko sige se sige yang sige ta la ke ngo hoji ngo this ki matung na kai lege 1 leibra 1 lege ko 1 je khong kai da ko ni ham da akoi na 1 se 1 hai ba matam da pronounce to ba matam da 1 se vowel ki sound oibra natraga consonant ki sound oibra check tawani ko yan ta bra yang 1 hai matam da 1 w ki sound thok tro 1 w ki sound thok ni ba thok tro w ki sound thok ye ko but magi letter se yang kai na hoge vowel na hobra vowel na hoye ko vowel na hoye but ma se akoi na pronounce to ba matam da 1 ko w ki sound je thoye ba tuna w ki sound w ai che ko kai no consonant ni ko aduna consonant ki sound oirabani na akoi kai sina gani akoi a sina gani ba ko a hai gani ba ko adu matung da yengo ai na check tawro se noi se kyam khangi khangdi hai bu check tawni question ahom se khange ba noi se kyam hai ba no kyam hai taw no ai ba ko bhab ta bra ani so si lao yengo ani so he is this MLA hai re ko konga yam chumi ba sigi se konga yam gi
चुम्मे कोंगाय मगी लालेबको नोय मरक्ता मा हईतबसु यावरेबको अहिबतनते यावरसे हईतबसु यावरी अहिबसु यावरीको अदु यंगो he is this MLA हारेबको अदु MLA से अखोइना MLA से को MLA से यंगो हौबददी यंगो मासी M ना हौब्रा M से कइनो M से कॉन्सोनेंट नेबा बट M से अखोइना अमको M से यंगो M से प्रोनाउंस तब मतमदा M सुमाय लाक्ट्रो M लाइदना अदो ताडी सिगे कई खंगे नंग यंगो सिगी MLA सिगी वर्ड से मासी इबा मतमदा को हौबदी कॉन्सोनेंट लेटर ना हौइबको कॉन्सोनेंट लेटर ना हौइ बट अखोइना प्रोनाउंस तब मतमदा वावल की साउंड फंगनीबको M हाइसि उरबा M A की खोन लाक्ट्रो A खोन लाइबा अदुना A की साउंड फंगबनी कई मागी माने कई यूज तोबिरनी N यूज तोबिरनी वारी तो भाव ताब्रा भाव ताब्रा यंगो मथा मुलासी 3 द क्वेश्चन नंबर 3 द लासी देयर इज दिस यूनिवर्सिटी एट डिब्रूगढ़ को यूनिवर्सिटी से यू को कईनो 2 की A 3 की N को 3 की N यंगो 3 की N हाइबा सिंदो चुमनीबा को ओ 3 की नते 2 की N हाइबा सिंदो चुमनीबा अब पागे आंसर सिंजे 3 की N हाइबा को AN ताइको यंगो 3 की से अमुला से देयर इज दिस यूनिवर्सिटी एट डिब्रूगढ़ लायको अदो तारगदी यू से यंगो यूनिवर्सिटी ना प्रोनाउंस हो मतमदा यू की खोनथोक्रो यूनिवर्सिटी इन थोइदना अदुना सिगे के लाकनी एन लानेबो लोरे सी से यंगो आइना जस्ट नोइदा कॉन्सेप्ट तो सी अहुम सिगी ngasai takhibuga ngasai takhibudo ani just tak pai sam samna haibni noida consonant gi makon thokpa consonant gi sound oib taragadi a use togani vowel gi sound oib taragadi n use togani na haibako ko ado do hoji ang siga yang exception case ni basi gi se exception case ni basi gi khangan ge na ne question pi se ado noina somai har kana basa SSC gi level gi question piro adu gi question piro atai question piro har kana ba ai ni question pi si ju maram lairabani ko hangi lo ai ni question pi se sigi su maram lairabani ba ज्ञान ताब्रा मैम ज्ञान ताब्रो लोइना चुम्मे हरावे यंगो को अदो सिगा यंगो Assam madi thamsap ko tawre he yam chawi nei thamsap se adu yeng ko wena tawro thamoi star mark tawga note dumai na isalo ko siga yeng pot khre isalo ba ko mi tharo dumai na n 1 da iragi ko m la natraga mp haragi ko sigi se ma iro 2 da N F I R lấy đấy 3 da N I S lấy đấy mà đi số đó N X-ray có X-ray lấy đấy mga số đó N S S O có There is 6 da N L L V layer ko 7 da N F O ko si layer ko sigi example se yam gyan tai sar ko sigi example se ngo sigi example ki tak lak ke ba ko sigi example se ngo aham example se number 1 se ngo kai na se N MLA natrag MP haire ko hauji nang MLA ka MP ka pronounce ho ba ko pronounce ho matam da vowel gi sound thokani ba M haire matam da A gi hana phangani ba ko dumai na MLA amasung MP se nang pronounce ho matam da vowel gi sound se phangani ba hana du gi ni khoni N use ho se mathang lao FIR se ko F haire matam da F haire na sa na F haire matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏ vowel sound ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ FIR ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ N use ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ example ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤ screenshot ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯔꯣ screenshot ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ A ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯣ ꯁꯤꯒ सिगी नंगना सिगी खंग मथौ तायेबको सिगी खंग मथौ ताय नंगोदा सुमाइना एग्जाम द पिरो ओयेबा ज्ञान ताब्रा बारिदो नंगोदा एग्जाम द पिरक तौर सी इरर करेक्शन हाइन लेबको दुगा सिगी कॉन्सेप्ट सी लोने सिजिन गनियेबा कोइना सी खंग मथौ तायेबको वारी हाय बुलोरे सी खंग तारगदि कोइना इरर करेक्शन हाइन ले अदु इरर करेक्शन दो अंगम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पुन मक्ता लाई अदुगा कोइना सिजी खंग तारगदि कोइना आंसर से खोबा मतमदा नंगमनियेबको कइनो दिस इज नॉट thumbs up sir this is my 20 rupees super chat. This is the first super chat on YouTube channel. Again, I like congratulations. I got it. No, không bị tàu gì. Xin lỗi các bạn. Ado, em mà thằng đam là gì? Mà thằng đam là gì? Mà thằng đây em mà thằng đó. Em có. Xin cái số. Xin cái B thả cái có. B thả cái. Not new với số. Number 1 the zero this CIL layer number 2 the aina si iri ngai mangda iri ngai da ko noina answer se photo ga comment da hairo ba ko se si le ko si ke se mo try to ning basing toro ai ni kham badali angam punam ngam ngani khali ko si mari ho pire proud toro aduga makha mu jetharasi answer ama hek la aba takba hore do mga so lagi si le ko toro tu ge ni hai ba e gi e la e ko si gi e o ga ma gi la le yang ko si ga pi ni sing se yang mo na taw ko ma la si kai no SEIR hai bra si gi se khoi na SEIR si gi yang SEIR kar big ni re SEIR hai bra hai ko si gi se khoi na pa ma tam da khoi ha na kong si ka ya ge ear hai dro ear hai bani ba du mai na SEIR ko si se ear hai na pronounce tau gani ba ear yan ta bra ear na kong adu ear hai na pronounce tau ba tar ga di kai nang kai sound phang ge vowel sound phang dro ear gi sound oi do na tro sar hoi adu ni ba ear gi sound oi gani ba in just si se noi pronounce tau ba nu ngai ni ngai EAR ni e ni ba yan tau ko adu ear सिगी मीनिंग में हम बता गनी SEIR हाइबदी अखोगी सुरम जारम लेतरने मथंग इंग्लिश हाइगना सक्सेसर हाइद्रो सक्सेसर नि को माय मीनिंग से मागे मीनिंग से केनो सक्सेसर अदो ईयर अन प्रोनाउंस हो बता रगदी नंगना ईयर अन प्रोनाउंस हो बता रगदी कई साउंड फंगनी न मासे बाउल साउंड फंगनी एबा को बाउल साउंड फंगबनी ना कोइना एन सिजन गनी बसिगा भा तारबा दुमाइना को अखोइना यम अनि सुबसे ऑनरेबल मेन हाइगनी ऑनरेबल हाइरो को एस की मखोन से मागनी एस यम सिगा पीरी से पुन एस ना होबसे एस से केनो साइलेंट नाक्तनी साइलेंट लेटर नाक्तनी को सिगा सु ईयर न पागनी सिगा सु ऑनरेबल न पागनी बानी सुबसे ऑनरेबल न पागनी एस की एस से साइलेंट ऑथरनी बा दो तारगदी सिगा सु एन लानी सिगा सु एन लानी सिगा सु एन लागनी अखोइना हावर हाइदबनी को मरी सुबसे ngo हावर हाइदबनी अखोइना आवर न पाबनी पा मतमदा अदुना एन आवर लानी बा अदु मरुंदा 1 से ngo
18 men haibra hai ko 1 se pronounce to matamda 1 haibada yengo w ki no laktro 1 ko w a n se 1 se sumai to ge pronounce to matamda w a n 1 sumaina pronounce to matamda 1 gi kodo ki thokani ko adu taragadi 1 se consonant sound oirabani na koin kai dawani e sijina gani ba lore wari gyan darabo si baba isi so lawning masing lawro pung si kya darage tare ko taradi makha chalase tugi a oiroi ko tugi su n ni ba is to silent letter ni ba koina hayo matamda honorable ha gani honorable me na ha gani ko aduna is silent letter oirabani na kun n sijina gani ba gyan darba si lere ko hoji makha mu notes thangalo sigi se nb har ga note ko note se yengo sumai ro wan da lage ko hamgi a amasung a natraga n ko a slash n is used before a before a singular and countable noun ko masing thiba yaba noun countable noun si lere dana sigi se aina hoji example pi butar gari no gyan ta bhe ngani ba example pi butar gadi gyan ta bhe ngani ba 5 ki a md sa class lai bro lai ting asi ko asi ai class ang bhag to gani sir maths ta oi dro ai maths anak se maths ta roi ko maths ta roi anak se english se ngo da sin re ba du gi english ong tai se uf yeng ko sigi kai no ina haning gi se ngo no che ngo a amasung ko a natraga n se is used before a singular and countable noun hai re ba ko sigi se ina example am pi re ba ko ina hai re I have a car hai re ba ko ina hai re ai ngo da car le hai re ba ko lei ke nong nong kan la ga lei gani yengon ani tawroi dro ani tawbodo ani tawbo se matam se khara gana farak ta ri badu gi ni ko ai su exam ku rak tre college ki exam ku rak tre du na farak ta re ko adu yong sigala si I have a car hai re ni ko I have a car hai re sigi yong car se yong sigi car se ke no sigi car se singular ne ba mong da s jawbra s jaw de du matung da car ai se masing thibi ya roi dro car gi masing thibi ya gani badu na kai ore ma se singular plus countable ore ko singular plus countable ore ko aduna kari hari ine siga a natraga n se is used before a singular and countable nouns hare ko singular natraga singular amasung countable noun le ramba targadi mage mana kai sina gani kona a amasung n sina gani ko yan tabra siga yang auto example am lawar si auto example am lawar si siga yang she has this umbrella hare bhai umbrella hai re ko umbrella se yung umbrella se s jawbra s jaw de ba ko sardi reasoning su nungai hai ba thank you adi yung se yung she has this umbrella hai re ko umbrella se s jawbra umbrella se no singular ni ba ko plus umbrella se ko thi ja ro dro thi ja gani ba ko thi ja gani aduna ma se kai ore umbrella se singular su ore countable su ore ba ko adu mai mang da khone sina daru si e natraga n sina gani ba e natraga n sina gani ba ko adu nang na yengo
ए नत्र एन सी नदर से अम्ब्रेला से चेक तौर मासे अम्ब्रेला प्रोनाउंस हो मतमदा कई खोन थोके अम्ब्रेला थोक्त्रो से यंगो यूनुस युगी मखोन थोकने हाइने को अदुना मासे बावल की मखोन थोबनी ना कोन कई सिनगनी एन सिनगनी बोलोरे वाली एन हापकनी हो एन हापकनी को एन हापकनी अदु यंगो सी लेदना सी ले मखा दो यंगो से do not अखोई यंगो अंगांग ओरिंगै ओजान हैरक्टर क्लास ओरिंगै दगा सुमाइना सिगिसि यंगो do not make a से मुथ लगे do not make a noise को सुमाइ हैरक्पनि बंगांग ओरिंगै हैरक्ट्रो सुमाइना पाथी वायम तब गोनुगा हैरक्पनि ओजाना सुमाइ हारे इदना ngang ओरिंगै अखोई लांग ले मतम को ओजान हैरक्पनि do not make a noise ना हारे इदना हजि noise यंगो noise मसिंग थी बजाबो सिबो सी uncountable noun नेबा uncountable noun नेबको मसिंग थी बजादेबा मसिंग थी बजादरबनि नंग सिंगुलर रा नत्रगा प्लुरल हाइबदु नंग हाइबसु केनो तवरनेबा मसिंग थी बजादरबनि खंगोरैबको अदु बट सी एक्सेप्शन केस नेबा सिगी सिको केमिस्ट्री दुमाइना सिगी एक्सेप्शन केस नि सिगी जे खंगेलो स्टार मार्क तवरबो थमोको होइना सुमाइना नोइस की मांगदा एसी ना बसिंग सेंटेंस से खंगेलो थमोबो काना गनिबको एक्सेप्शन नेबा सी एक्सेप्शन केस हारगे uncountable noun exception केस हारगे exception केस हारगे को क्या ताबरे को ब्रेन दा कई नो हाइसे से सिबो खंगनी को मैम अदु मखादा बुला से मखादा येको सिबो लेरे मथंग अमगा हायरगे वा से अनि सुबो को अनि सुबो थारो अनि सुबो से सिगी येको in place of माइरो in place of par अखोय par की महूत per हाइबदो par in place of par a नत्रग n से यूज हो गया है a/n can be used ani rage ko can be used ko sigi example khara thangalo gyan tabu he ningai higher sumaina my car runs 20,000 ko 20,000 a liter ko siga yengo sigi sene se yengo ko मैम yengo ko sigi sene se lawro my car runs 20,000 a liter ko haibdi ai car am lai car ado liter ma hapa taraga di liter ma duna 20 किलोमीटर चेली है बको 20,000 किलोमीटर 20,000 क्या सिके यंगो किलोमीटर थादो ये लिटर को सिके यंगो सिगी सेंटेंस से आइना ओंथो ग इरे बको केनु ताक इसे यंगो को सिगी से यंगो आइना हारे माय कार runs 20,000 per liter ko yengo aina haining badi kaino siga ani mangsi paro ko ani mangsi paro nang ani mangsi paro ko ani mangse ani mangki artha se jamana gani ba ani mangki artha se jamana gani ko but aina haining idu kaino siga si aina haining ise akoina marak marakta par gi mahut siga par par si mahut a natraga n use to ba ya gani hari ba ko yan tabra kaino tai se khang gradi thok phodona kari yengino live kagi yawi no kaino tai se kangai do हाइफेटी कोई पुंगाम भारा मनी ने क्लास और इसे कई ताई से हौजी हंगाई से हिस्ट्री नि ताई से हिस्ट्री
si le ko ma'am kino to si matam si so a jo re duga note am ga iro ko note am ga iro last oina ngasi gi se kya sur gi note se ai peti ame se ano am ga iro sumai ro nb tharo ko nb tharo sumai when a few words denote the number denote the number of countable nouns such as 100 lauro 100 du matung 1000 du matung million so bi million dozen couple dozen dozen so bi du matung couple ko couple etc is used ko sigi example I thoge du dum gyan ta ba helani example se ngo siga example se so when upon a the underline toroge a dozen apples ko 800 adu matung da sigi se 1 tharage ina itu tharage a 100 rupees note si bo le ko sir par gi mahuta n sijinaba su lai bro sir par gi mahuta n natraga a sijina gani ba ko n natraga a sijina gani to ni nga sai thoi do di ithoi do paw dum gyan tarani sigi ngo ano bo no che when a few words ko denote the number of countable nouns such as 100,000 million dozen couple etc is used ko kari gumba sumaina yengo sigi example sila a dozen apple hai bra ko dozen adi keno try to saba ko try to saba udre example se udre hai ba udre di smai tawroge sigi se ang thangalo ko mathang example udre hai ba do adu mo talake ba hauji yengo haidi aina haiding se keno siga 1000 gumba 100 gumba million gumba dozen gumba couple ko so mane ithoi sing se sigi se leram taraga de khoina a season ngani hari ko for example siga example 1 ji thara ine a dozen apple hari ba dozen se ngo dozen ai se ngo masing thabi ya ba masing yana sage dozen se masing try thoina sai ba ko adumaina aina siga itho isini ko sumain le ram tar gadi dozen le ram siga adun dozen mang a use to wirani abi suppose hai 100 lower se ba siga yengo 100 hai bra siga 100 hai bra 100 hai ko suppose 100 hai si sumaina sumain lower se ba this 100 rupees note hai se ba sumain le ram tar gadi kai use to gani khoina a use to warni ba sigi matung ina ina ngang hoji ngaki mang da ikibu note so sigi matung ina sigi matung ina paro sigi gyan ta ba ngai mayam kai mathil chana rage kai na tawri siga na no bo si le ko keno class ka hital labo noi bo ngasi tai se yung keno to bra yung gyan ta bu yaw da bra gyan ta bu yaw dra ka di hairo ko ngasi tai se gyan ta bu yaw dra ka di hairo
Sivo le ko mayam adu do ina ngasai hai badu ngo ina hai bani noi ko ngasai siga kai no pare se sumai tawroge next lage sumai hai ko ina ngasai hai bani ko ina ngasai hai re yan lo ina tai sir okay thank you hai ge ngon dadi yan tai hai bagi ai ta ko se yan tai hai bagi ko adu do ngo keno tawge ina ngasai hai bani ko class horom dai ina hai bani ko ina article ase noun gi mamang da before noun ko before the noun use tawani hai ba ko adu matung plus ina hai ke bani pronoun gi mang su matam khara da use tawani hai bani ba ko sa English speaking WhatsApp group lai raga di amutang yaw jage ai isa mak su English speaking si tamning ni ko spoken English tamning ni ba ko adu sumai tawroge ai se aina ge tawroge group ama simla ge spoken English ko adu koi ai ke no voice lang khana raga dum English ka lo laga matam lem ya gani adu English to improve gani ba ko Gyan tai from Manipur, okay? Adi yung ngasa ina hybrid ko, ina ngasa hybrid suppose ato pa example am laro ko. Ina pai si kayo, ina pai si pen natro. Sige example laro ge ba. This is a pen hai re ba ina. Pen ni ba ko. Hauji yung sorry. Ya hoy chuma yung ko. This is a pen hai re ba ina. Pen si yung pen si kayo no. Pen si noun ni ba. Noun ni ba. Gyan ta bra. Gyan tai ko ina hai re ba ko. adu article se noun gi mamang use tawani hai before the kai hai na before the noun hai ko before the noun hai khi ngasai adu mathakta plus aina kai ki before the pronoun hai khi bra hai khi ko noi ngasi tawri sing se siga asai dagi thingnaram khiroi ba sorry lang khare sigi se asai dagi thingnaram khiroi ba pronoun gi mang the akoina article use taw khidri ba ko adu do haji example am laro ga ya haira ge ba noi da si phodi gyan tarani ko Sivo di gyan tarani ko adu yengo ko example se laro ga hara ge ba yengo example se I have a black pen ko I have a black pen but I want the right sorry right hara ge na ge black hai ko I want the blue one hai ge ba ko one sigi se ngo sigi example chu ngone ngo ko ai hai se ngo ko no I have a ko black pen ko I have a black pen ai ngo de column amu ma chu gi lai adu do tawi gum ba sung I want the black one ko ai ango amu ma chu pa mi hai ba ko kai no ai ni se sene sari se ngo ai ngo da black pen lai ko black pen lai adu do ina pa mi ai se ai kai pa mi ba ina blue pen pa mi hai ri ba ko siga yengo sigi e lai ra e lai ba ko article se ana thidok se siga na da lai ba ko da si kai no definite article ne ba ko ngasi tai du indefinite article ne tai sing do adu yengo e lai ra siga e lai ba ko e se ngo black pen gi mang la pra black pen gi mang la black pen siga no black pen si noun ni ba ko noun ne ba hauji yengo sigi yo da gi matung da kai lege da gi matung da blue one la pra blue one lai ba hauji nang thanga da ba hai bu one se pronoun ni ba one se pronoun ni ba ko noun na te ba pen se gi mahut silaga ina one hai ni ba yan ta bra ado sigai noi khang ba ya ga ni ko sigai noi aina hai se sigai noi khang ba ya ga ni hai ba di pronoun gi kari da to se bo muka hai ke se yan ta ba do heni nge hai ba di article se article ko article se noun gi mang do si use tawi pronoun gi mang do si use tawi ba siga blue one hai se si pronoun ni ba ko du mai na siga black pen si ne kai no si na noun ni ba ko siga yeng aham ba siga yeng noun si noun ni hai re noun gi mang do e use tawre e si kai no article na tro article ne ba hai di noun gi mang do article use tawre ne ba ani so lao siga but I want the blue one hai re ko siga se ne siga yeng blue one se pronoun ni ba ko pronoun ni aduna da se da user bire da user ko chungmani khali adu do da user ko kero tawre ba ko pronoun gi mang da use tawre ba ina do ina siga takning si kaino siga in takning si kaino ina siga takning si ina siga no hiding se akoina article se noun gi mang do use tawi pronoun gi mang do use tawi ba tu ni ba khangani de noi da group to yam thu ba sembi ro nang text tawro ko ingo da text tawro ha ba da duga ai sem la ke ado ngasi gi class se ko ngasi class se siga dum thamasi matam se punga mala le ba ko ngasi class se siga dum thamasi ado ngasi class se siga lo chalasi isai salo ai bro ngasi gi se
sarga 1 gi matungda 2 lakadabani tawi ai khangdabai hangmani sarna khitang takpiro amti yenge ko ai 2 hi sigi ro hai se I have a black pen ko but I want the blue one eba ko I want 2 la we he 2 lak ya ro I want da ni lak ro che amazing place ko da lakani eba da article gi ni wari se saglo hai ba du class ki kamai tawge hai ro du gi matung ina ni se sector se he se ya bro class e nungai te ken khang da bi se ga kai kana ge ai se ngau bro ai ni se du mai sa to do soi bi yade loine tai ko gyan tar ga noine gyan tai hai bu tar ga di sei sakla kani gyan ta di hai ga di sei sakla oi ba ta kani amu ko ta kani pung am chon thra ta kani bem gai de sei mate ama sakpi ro gyan ta bra hana hai bi ro ado hoi kai no ai se nai khare sar ko hoi sir WhatsApp group yaw jage hoi kino to WhatsApp group yaw ge hai di agi number pirak ke ko agi number pirak ke agi number duga text to ro ba chiga 70026744654 ko chiga kino to ge bera thang ri kino as bera thang ri si di se yong ko siga ai number di thoge ba si number si text to ro ko group group to palo ai sing do 2674654 siga lagi re chalo question la bani sir ya yam nungai sir English khak ki oina sembi ro sir hoi semla ke ado keno tar se ado yang class se noina nungai phawra ga di ko kari gum kana phaw bu tar ga di noina khar share ju tau tho ko share khar tau tho ado isai se mate am ta halage no ida du class se ngasi class se siga dum loisal si isai lo ga dum class loisal si ado isai se kari karam basala wai no isai se mingsui biramo sir with number mingse agi mingse Jafar Ahmad Chaudhry ko siga leire ado isai se aman tawrage ko noi jelly khangbra jelly do ai ni dum jelly hai ko x na hobani XEDL do manipur ya faw singer do mite pangan do ado magi mate ma tawrage ho nong dam badu di aro he kai na bagi se saklo kai na bagi sakani ko kai na bagi saklage jelly gi do saklage mate ma khangesa ko khangadi magi oin tawrage nangi nung sibasina piriba mai chagase khangduna laikhini puduna chatkini soikraba khongfam se karamna hanjingani chuduna lai haurani kokleroi ma poksi nang pelo ai wage nang noklo ai kapke nang lapko ifamdagi nangna noktuna chatkini aina kaptuna laikhini nangna honglaga chatkiba
ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯪ ꯄꯦꯜꯂꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯒꯦ ꯅꯪ ꯅꯣꯛꯂꯣ ꯑꯩ ꯀꯞꯀꯦ ꯅꯪ ꯂꯥꯞꯈꯣ ꯏꯐꯝꯗꯩ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯣ ꯆꯥꯛꯂꯥꯡ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯨꯝꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ